cilj naše današnjeg okupljanja jeste u stvari da evo i mi sami, ove 4 nevladine organizacije, otpočnu i unutrašnju zajedničku međusobnu diskusiju o tome kakve ustavne promjene sa namjerom da, vjerovatno negdje do jeseni ili na jesen, izađemo sa našim jednim zajedničkim dokumentom i cjelovitim viđenjem ustavnih promjena iz ugla ove 4 nevladine organizacije. Mi smo u svom ovom razmatranju o sadašnjoj inicijativi o reorganizaciji Federacije Bosne i Hercegovine, tako se i zove ta inicijativa, je li tako, istakli opravdanost te inicijative. Smatramo da se uređenje Federacije Bosne i Hercegovine, reorganizacija dakle, ove federacije ne može, čak da bi bilo nepravedno, da bi bilo štetno uređivati Federaciju Bosne i Hercegovine bez uređivanja, dakle, cijele države Bosne i Hercegovine, koja uključuje naravno sad i dakle, reorganizaciju i jedno drugačije uređenje, dakle, Republike Srpske. Pitanje konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Pa taj pojam znači da su ti narodi, kaže, konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine. Pa oni su nerazdvojno povezani s Bosnom i Hercegovinom. Zato je pogrešno logički, filozofski, vjerski, kako god hoćete, dakle, pogrešno govoriti o ovome. Upotrebljava riječ konstitutivnost i onda poziva se na to, sad ja imam pravo rastaviti od Bosne i Hercegovine. Pa baš zato što se konstitutivna ne može se rastaviti. To je kao da bi rastavio kod ljudi dušu i tijelo. Pa sad rastavi dušu i tijelo, znači uništavaš čovjeka. Dakle, konstitutivnost znači baš da smo povezani, da je ti narodi da su povezani u Bosni i Hercegovini toliko da se ne može rastaviti. Ako se rastavi, onda nestaje država Bosne. A ovako, drugo, kad se govori o konstitutivnosti, da konstitutivnost naroda, ovo je specifično. Pa prvo je konstitutivnost svakog čovjeka. Država izrasta iz čovjeka pojedinca. I ona je zaštita, ona zaštićuje prvo čovjeka pojedinca, pa onda one manje skupine, što nazivam nacionalne manjine. Pa onda i eto ove narode, što mi u Bosni i Hercegovini, eto, jesmo specifični po tome. Zovemo se, ima 3 naroda, povijesno, pa eto, konstitutivni narodi. I ta država treba da štiti i pojedinca, i nacionalne manjine, i konstitutivne narode da štiti. Ali država da to štiti. Zato je ovdje posebno važno da se Bosna i Hercegovina postane prava država, stvarna i ono što se izgleda da pravedna država i naravno pravno uređena. Mi smo ovdje iznijeli te prijedloge, sad uglavnom imamo tri razine. Prvo što se tiče teritorijalnog uređenja, jer je ovo inicijativa od početka, to se govorilo, kako teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine. I mi smo kao prvu točku stavili ovo da treba da se i federacija i država, a što se tiče federacije, da se uredi bez kantona, da se uredi regionalno. Dakle, regionalnost, a ne kantonizacija. Mi jesmo na početku se zalagali za kantonizaciju uređenja Bosne i Hercegovine, ali smo tada govorili o uređenju cijele Bosne i Hercegovine kantonalno. Onda bi Republika Srpska bila isto uređena kantonalno. I evo na prije pitanja što su mi Hrvati Posavina. Ako bi Posavina bila jedan kanton, gdje je tamo većina Hrvata, pa eto, bilo bi bolje, ne bi bilo savršeno, bilo bi bolje. Drugo, dakle, ustroj središnjih političkih institucija, ovdje bi predlagali sad paritet na razini države, što tiče u predsjedništvu, parlamentu, izvršnoj i sudskoj vlasti, ili osiguranje, kaže, ravnopravnosti sredstvima u Domu naroda, veta, gdje to ima, to što sve bismo mi zato, i to se može ako se hoće, mislim, drugo ako se neće, dakle. Proporcionalnost na razini kantona, županije i općina s modelima osiguranja ravnopravnosti opet ljudi i naroda na tom. Dakle, paritet gore, negdje, proporcionalnost na nižim razinama i tako dalje. A onda što se tiče naravno te nadležnosti, ovo što ima, to je sad problem. Ja ne znam ko bi to mogu razjasniti nama. Entiteti i država Bosne i Hercegovine. Sad samo se promeće ova teza i brani se da su glavni entiteti, da je izvor države iz entiteta, a država kao glavni.
Dakle, država... U kakvoj se situaciji sad država Bosna i Hercegovina nalazi? 1 milion siromašnih, preko 44% nezaposlenih, 60% se odvaja od budžeta za javnu potrošnju i administraciju. Dakle, to samo po sebi govori da ovaj trenutačni ustav nije uspješan ustav po kojem bi moglo da se mjeri kvaliteta njene ekonomije. Dakle, teza je urgentna reforma ustava i to na državnom nivou. Potvrdu svoje hipoteze, odnosno kruga 9.9, nalazim u istraživanju od 1999. godine, kada nam je prvi put, dakle još prije prijema u Vijeće Europe, naloženo od institucija Vijeća Europe da svoj ustav reformišemo. I to ne sami, da ga reformišemo uz pomoć Venecijanske komisije kao savjetodavnog tijela Vijeća Europe i da se osposobi posebno Ured Vijeća Europe u Sarajevu i da odvoji znatna sredstva financijska kako bi ta reforma ugledala svjetlo dana. Dakle, to je prvi put. Zatim se drugi put, 2002. to nameće državi Bosni i Hercegovini prilikom prijema u Vijeće Europe i ostavlja se kao postprijemni uvjet državi, znači ponovno da reformiše svoje institucije, da ojača sudstvo, da bude pravna država, da bude demokratska država. Zatim 2006. 3 ključne stvari se navode u rezoluciji, a to su da se sistem etničkog predstavljanja zamijeni građanskim predstavljanjem, da ojača sistem političkog odlučivanja u vlasti i treće, da se Bosna i Hercegovina na pravi način teritorijalno uredi. Dakle, to nam je 2006. vrlo jasno i precizno naloženo. Dalje, 2010. se izričito navodi u Bosni i Hercegovini da mora reformisati ustav, donijeti novi ustav posle lokalnih izbora prije ovih koji su bili. Dakle, nije se smjelo ući u izbore, a da se nije došlo do reforme ustava. I konačno, evo vidite, 2013. dakle još malo pa idemo do novih izbora, a po tom pitanju se ništa nije učinilo. Bosni i Hercegovini se kaže jedna presuda vam je uvjet napredovanja. To nije tačno. Tačno je upravo ovaj čitav slijed događaja koji sam navela od 1999. godine kad još nismo bili član, napominjem, pa sve do danas. Dakle, mi smo morali sve ovo uraditi, ojačati institucije za zaštitu ljudskih prava, vratiti pravosuđe na onu razinu koju je imala Republika Bosna i Hercegovina, dakle vratio je Vrhovni sud. Time bi se ojačao sistem vladavine prava kao jedina odbrana u sistemu korupcije koji je sada, nažalost, u velikoj mjeri rasprostranjen u našoj državi. Dalje, dakle, vidite, ova politika Vijeća Europe prema Bosni i Hercegovini zaista možemo reći da ide jednim tokom. Međutim, sad ostaje pitanje zašto od toga nije ništa primijenjeno, zašto mi nismo postupili od 1999. godine uz pomoć institucija međunarodne zajednice, dakle Venecijanske komisije, Ureda Vijeća Europe, generalnog sekretara i tako dalje. A vidite, 2013. sad se postavljaju jedan uvjet za napredovanje prema Evropskoj uniji. Prema tome, mišljenja smo da je ova diskusija danas jako kvalitetna, jako dobra, jedan pravi početak izražavanja i artikuliranja interesa civilnog društva, dakle građanskih interesa, ali da svakako bilo bi možda jako dobro formirati jednu grupu koja bi dalje te interese usaglašavala i došla do jednog zajedničkog interesa koji bi bio onda zaista interes civilnog društva, dakle predstavnika građana. Još sam htjela da kažem da Bosna i Hercegovina sa ovakvim institucijama trenutno ne može funkcionirati. Dakle, ponovno ponavljam, naloženo nam je da ojačamo institucije države Bosne i Hercegovine, što znači da ojačamo njeno zakonodavno tijelo, da uvedemo Vrhovni sud i omogućimo građanima pravo na efektivni pravni lijek i pravo na pravično suđenje. Dalje, da uspostavimo policiju na državnom nivou tako kako je uspostavljena u svim državama zapadne demokracije i posebno da imamo zakonodavno tijelo koje će donositi i funkcionalno raditi i donositi zakone koji su neophodni za daljnje funkcioniranje i napredovanje prema institucijama Europske unije. Još jednom naglašavam, citiram, 2011. predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe kaže Bosni i Hercegovini su neophodne temeljite ustavne reforme, a ne ispunjenje samo jedne presude. I to, najvažnije
iz 2008. rezolucija mora ponovno odpočeti dijalog o reformi u suradnji sa Venecijanskom komisijom kako bi se do oktobra 2008. godine sastavio novi ustav. Danas je 2013. godina. Zato smatram izuzetno važnim ovaj današnji skup, ovaj naš susret, usaglašavanje mišljenja. Ovo je jedan jako dobar početak. A po pitanju reforme Ustava Federacije, dakle ponavljam, smatram da se ne smije ići na uštrb jednog dijela države, jačati jedan dio države, a slabiti drugi dio države. Dakle, država prema svim ovim rezolucijama koje su nam nametnute, ona mora ojačati, njene institucije demokratske moraju ojačati i od toga trebamo odpočeti svaku daljnju reformu. Ja bih na početku rekao da reforma Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne samo da je potrebna, nego je i nužna. Nužna je iz više razloga jer svi smo i kao građani i kao pripadnici nevladinog sektora, udruženja i svega onoga što djeluje na prostoru ove federacije pa i Bosne i Hercegovine, da je svima jasno da je organizovanje federacije i skupo i neracionalno i nefunkcionalno. Srpsko građansko vijeće podržava aktivnosti i započete procese na izvođenju ustavne reforme Federacije Bosne i Hercegovine i spremno je učestvovati u razmatranju već sačinjenih preporuka od strane ove ekspertne grupe i dati svoj doprinos. Naime, u međuvremenu od trenutka razmatranja na našoj skupštini o kojoj sam djelomično govorio, održana je konferencija na ovu temu gdje su ponuđene 181 preporuke. Mi ćemo u sljedećoj fazi o njima konkretno razgovarati i biti u prilici da i ovo zajedničko zasjedanje, da tako uslovno kažem, o njima se izjasnimo. Naša organizacija zalaže se za promjene u definisanju ustavnih nadležnosti federacije i kantona kako bi mogla efikasnije funkcionirati federalna struktura vlasti. Na kraju, evo, neke ću zaključke preskočiti jer su oni sadržani u onome što sam prethodno izlagao. Podržavamo ideju ponovnog sjedanja na istu temu i pokušaja oblikovanja zajedničkih stavova ove 4 nevladne organizacije. Isto tako zamolio bi i prenio stav i razmišljanja u ovoj nevladnoj organizaciji, bez obzira na činjenicu što smo svi zagovornici toga da ustavna reforma Federacije Bosne i Hercegovine treba imati uticaja i inicirati reformu Ustava u Republici Srpskoj i državi Bosni i Hercegovini, da iz tog razloga ne trebamo stati sa razmatranjem ove inicijative o reformi federacije, nego nastaviti aktivnost jer težnja ka idealnim rješenjima može biti, ne biti dobar saradnik u traženju nekih dobrih, realnih rješenja koja su u ovom trenutku moguća. Zato molim da ovu aktivnost zajednički i nastavimo i dođemo do rješenja koji će i federaciju Bosne i Hercegovine, a i državu Bosnu i Hercegovinu učiniti puno bolje za građane naše zemlje. Historijsko biće bosanskog identiteta od prvog spomena Bosne kao političkog entiteta karakteriše živo prisustvo različitih religija na osnovi koji su kasnije razvoje historijske okolnosti nastale posebne etnije, odnosno etnokulturne zajednice koje su pod utjecajem crkava i politika naših susjeda da se ove etnije i etnokulture identifikuju sa etnijama i etnokulturama naših susjeda, negirali Bosnu kao zaseban politički entitet, a time i da Bosna nema svoga političkog naroda, nacije. Time se je negirala mogućnost postojanja i opstanka Bosne kao multietničke i multikulturne političke zajednice, to je države.
Mada je danas već uobičajeno da u svijetu postoje takve države koje odlično funkcionišu. O tome su svoje radove objavili i poznati njemački filozof Jürgen Habermas i švicarski istoričar i politolog Walter Matt. Oni smatraju da multietničko društvo i država ne mogu funkcionirati ukoliko se ne razdvoje etnokultura od političke kulture. Danas u Bosni i Hercegovini imamo taj problem po presudi Europskog suda za ljudska prava, takozvani Sejdić-Finci. Upravo iz razloga što je u Dejtonskom ustavu stavljen znak jednakosti između etnokulture i političke kulture. Ono po čemu je BiH danas, zahvaljujući takvom ustavu, negativni unikum u Europi, jeste da mi zbog toga što nemamo zajedničke političke kulture, nemamo ni građanina kao političkog subjekta Bosne i Hercegovine. Naime, imamo građanina u Federaciji i građanina u Republici Srpskoj, ali nemamo građanina Bosne i Hercegovine jer su entiteti izborne jedinice. Pojam zajedničke političke kulture ne isključuje zadržavanje pripadnosti ljudi posebnim etnokulturama. Te ustavne promjene na koje računamo da bi trebalo ih donijeti, trebaju rezultirati time što bi u Ustav unijeli da smo mi svi koji živimo u Bosni i Hercegovini, neovisno kojoj etniji pripadamo, politički subjekti Bosne i Hercegovine, to jest građani Bosne i Hercegovine, to jest politička nacija Bosanaca, koji na izborima daju svoj glas onoj političkoj stranci u koju imaju povjerenja da će, ako izbori pobjedu i dođe na vlast, raditi za opće dobro države i svih građana Bosne i Hercegovine, a zaštitu etnokulturnih prava osigurati zaštitom individualnih i kolektivnih prava u skladu sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kako to normativno, pravno urediti? Ako ostanemo pri kolektivnom šefu države, tada jedan član predsjedništva treba biti iz reda ostalih, a sad četvorica bi se birala sa zajedničke liste od svih građana BiH ili od strane parlamenta BiH. Zastupnike za predstavnički dom parlamenta BiH trebali bi birati sa jedinstvene multietničke liste koju predlaže stranka ili koalicija proporcionalno popisu stanovništva iz 1991. godine u 7 izbornih jedinica, kao i na izborima 1990. godine, kako bi se eliminirale političke prednosti ili koristi etničkih očišćenih prostora u Bosni i Hercegovini. Delegate Vijeća naroda umjesto sadašnjeg Doma naroda birali bi klubovi zastupnika Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih paritetno iz reda članova zastupničkog doma, koje bi isključivo odlučivali o tome
da li je povrijeđen vitalni interes nekog od naroda ili ostalih u procesu donošenja odluka u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Potrebno je Ustavom osigurati etničku rotaciju i ostalih čelnih funkcija političkih i čelnih funkcija pravosudnih organa. Na kraju predlažem da ova tribina danas zaključi, da se nastavi sa diskusijama o drugim aspektima ustavne reforme i da u međuvremenu, možda već sa današnje sesije ove tribine, ode prijedlog PIK-u i visokom predstavniku, da on u svom 10. izvještaju, koji svaki 6 mjeseci podnosi Vijeću sigurnosti u oktobru mjesecu, predloži Vijeću sigurnosti, a da ono zaključi, da generalni sekretar imenuje jednu ekspertnu grupu ustavnih i međunarodnih pravnika koji treba da ocijene dosadašnju primjenu Dejtonskog sporazuma i da oni sačine prijedlog preporuka Vijeću sigurnosti, a da Vijeće sigurnosti donese jednu pravno obavezujuću rezoluciju koja bi bila politička i pravna podloga ustavnih promjena, odnosno izrade novog Ustava Bosne i Hercegovine koji bi bio primjeren za Bosnu i Hercegovinu kao članicu Europske unije. Toliko, hvala. Mi ne živimo u legalnom stanju. Dakle, moj zahtjev ovdje da 4 narodna vijeća ili 3 narodna vijeća, molba, ne zahtjev, molba, da ta narodna vijeća se udruži jedno nacionalno vijeće Bosne i Hercegovine i da tamo u septembru, kad bude trebalo, napravi jedan projekat ustavnosti, vraćanja ustavnosti u ovu državu i vraćanja legalnog stanja. Dakle, ja smatram po pravno-političkim stavovima da je ovo stanje u kojem mi živimo ilegalno. I to trebamo svi javno i glasno reći. Stanje u kojem živimo jeste stanje ilegalnosti. Ustavnost ovdje imamo kod izmjena ustavne i stojimo pred jednom dilemom, odnosno stojimo ispred dvije mogućnosti. Jedna je da se primjenjuje ustavnost u kojoj je gospodin Babić malo prije spomenuo, što pravnici znaju da je zahtjev da se jedan novi ustav donosi na principima zadnjeg legalnog ustava. Drugi princip je da su svi prijedlozi ravnopravni. Znači imamo prijedlog da se samo federacija razmatra, imamo prijedlog da nećemo ništa da se razmatra, što je prilike neću, koje ponavlja gospodin Dodik u Republici Srpskoj, i tada imamo situaciju da su svi prijedlozi ravnopravni. Ja mislim da mi moramo, odnosno ne mi, ružno je reći mi, svi oni koji žele Bosnu i Hercegovinu ići putem one varijante koja kaže da svi prijedlozi nisu ravnopravni. I jednom sam se javio ovdje sa opaskom da imamo veliko oružje u svojim rukama, a to je primjena prava, umjesto primjene dogovora. Znači mi smo ona strana koja u ovom sudaru ima dokumente, nije nikog ubila, nije vozila zakonima. To ne znači da mi sada treba da se vratimo, čak su i tu iznesene netačnosti u nastupu Valentina Incka Ujedinjenim nacijama, da je Bosna i Hercegovina u tranziciji, da je ona kao komunistička država ušla u Dejtonski ustav i tako dalje. Govorili smo o promjeni vlasti, promjeni vlasništva i to su činjenice koje Incko griješi. Druga važna stvar o kojoj bih rekao je u poglavlju nacija, u poglavlju 7. Ujedinjene nacije imaju u poglavlju 7 zahtjev da se zemlji koja ima nefunkcionirajući ustav pomogne da dođe do funkcionirajućeg ustava, ali zemlji, ne njenim dijelovima. Mi ovdje imamo jedan zakonit postupak samoga visokog predstavnika
I nije tačno da nema ko, ni da je potrebna politička volja. Države se ne zasnivaju na političkim voljama, nego na ustavima, odnosno na ustavnostima. Nije tačno da nema ko da zahtjeva. Imaju ovlašteni predlagači koji mogu da se obrate gospodinu Minsku, međunarodnoj zajednici, Amerikancima, preko njihovih predstavnika, to jest ambasada, i da kažu da je prema Bosni krenuo nezakonit proces mijenjanja ustava samo federacije. Ovo nije nešto dobro da imamo daj što daš. To je ili.